Kubor na Khlem jong Nongtrei Hima. Kakasi Students Union, not Kasi Hills District Unit, minta kasngi kelapan power ke jimpen ramjer, halor ke jimpen kankendon jika sarkar persya ke hukum kabalapan mihi, ban mana ya ke jingnya langbun beriu, kum shibenta ke jingnya dan ke jingpur stad jika kelam COVID kat kendai. Kaseng lingbau Presiden Ferdinand Kharkamni, hakaji kendo bat kinong thok khubor minta kasngi ula pentip bakaseng hadian bakajingyo jingtip batikena Kralet ban kenra ban lap ya kejing shisha, halor kejing penlong jeng hikai, lani ke training, na kebentar ki Nongtrei meter readers, jong baro kawai ke di Bhoi district, kabala penlong ho umya mentah kesngi. Hadian kejing tu kelar jong keseng, lalap bakidan haduk kembah, nlupo, haduk inyo Ngut, kinong sya hikai na keleng keri Bhoi, kibalawan, ban poi ha keni kejaka, kabalong persya ya ke hukum, khangdam, balapan mi dekat sarkar, kabala thok syai. Baon sya ya kino-kino kijat jingnya lang, bon beriu, Namar ka jingkan ray jika kelam COVID kat kendai. Kebakum keseng kelaong bawat ke Deputy Commissioner jika Bhoi ke kong RM Kerbaru kamtan jingtip satya halor ke ni ke jing ai jing hikai. Haka jingwat jingtip jing keseng lea jingtip baik ke ni ke jing ai jing hikai lawan na kibri kibawan naduk ke nong bat Delhi kibidai na ke company UGO bat kidai kiblapoi sya ke ni ke jela haka kak santrik ujeliu arjar Bhoi. Kaya ka ba kampaling nga susu ya kaseng kalong batashi singi hadian bagi wan poi sya kani kejela kilayo ban penlong ya kijing ajing hikai Khlem dahap ban sat slung ilade kumbalong selansar kumta na kala kaseng ka dawating na ka Deputy Commissioner jaka Bhoi makan simkia ban pinchitam ting ya kini ki balek persya bat pinken ki kendon ki bladap ban penjari da ki board penyat district bat ka sarkar. Unless you get the permission from DC, and also during this pandemic, you should have. But we have yesterday's RT-PCR negative report. Whatever, what you have seen what is the protocol given by the government. You have seen. Stop all the. You come outside. Come outside. Stop. Stop everything. Stop. Okay. Please stop now. Kur. Immediately you go from the office. Go. You can't conduct this training today. We can cancel it. We can put. Ki second session menen ngaru. Marang ilmu nama nak liam. Deputy Commissioner ki pang persyak bamla penlong ke jinglang. Meeting. Nakas Ngut diberi. Saya nunggu waktu mana kan di company kawan darab na Delhi. Kasuan baik penlong ya kan. Ya kan pendak. Yang mas. Ya kan training terus. Tadi dah kalau bangun mak ke dia. Makan saya kan ni. Makan saya. Nak cek. Kemudian ke permission di situ. Empat dia permission di situ. Ngili balik perian nak mo ke giong ni sia. Mana susu ya kata. Macam ni susu. Kemudian minum persyak. Terus saya siarak late no. Buat namsyam rai kani ka training lek no ni ni salek ni tulu di situ kuno yo permission tu ada bekan siapa orang lah fahami nak benar apa orang tolong teh bakisan kisan akan ke pot no syukurlang sok teh kan dan operation teh Babara saya turun ni. Terus tanah tu nanongwan. ta kan Ngaru Khlem mungkin ba nungo mas nga Khlem la nungo. sakhi mene wilayawan siapa jangka inisial apa department kepada pengelia ke distribution dapat nombor division kumba pentip itu ni do pasdang nakliang jongi kaseng niyo executive ba kabenta ka menikong kadai halor ka jing eye training ya kini meters readers jong borok kari Bhoi hangte hapo umiam hang haba lawan aten da kumba nyo lupo tu nyo kumut hangte training But itu training lah ai dah kawai ke company kepada nak Delhi kepada ka Yugo company. But apo jong ka jinglam joki president secretary apo miam sekal alik ban pasange ano iwati training. But ban basic ni training kadai halor kane ka smart meter but smart billing system lembau DU smart meter. But kai ba sulungo kalong ba nengkong kumpo mene ba hapo ka pandemic kumno haba ka government kalakhang lamba ka home political department kalakhang man tulong ikano no ka get together jing political tadi kinu trainings ka bolong palat ya kis forward but haune la tho sai ba
Haduk ketuka sedang jong pandemik haduk ni aku terik jong ni panai Jun kadang terikam ketaka order. Buat mata lembah kan ka order ka bapedi yang ni training la peli thu sai ba ka sarkar hi ka penkan ka pemi maka ka an ka penkan maka. Mar balai niyo jitip ba lembah jong UMK Shetri bodi director jong ka MCL lo ai yang ni order men pelong ni training bat la khot ikti company na po Delhi ban wan ban pelong ni ka training bat kani ka company hawat jitip ni kendu hangtai mene po office lembah ni ko officer gilai thu ba kidang wan dang mencisgi bat wan mencisgi menen ki pelong training bat ngimtip lale test ni em yaki la kidon ni em ka ya ka kot ke ba bahkan lale ya kani aktif PCR test bat kumta detect bat ka basolong kalong ba hadin mangi kendu EDC ro yong ba imdon jitip ye kani bat ibu jikli hadisi ba ka sarkar hi ka dia bersyamkhia bat ka sarkar ngi kren ne kabi ka sarkar ka ba dan Slung hari kan ka sarkar badan ko district administrative ka badan ka board ka ba pemi ka order bat ka ban buromri ka order ka ba lada makine di kamyo e kanon ka order na ne po DC dei man pistom ki lembah ka pandemic act syakini company bat nakaliang jom i madam ru la kubur kan ne bat i kwa yang i bangin ai da ka sti bat i seperti sti la sai bat lembah ki points ka ba i kwa ba EDC ki pistom kan ne